көптөгөн клиенттер келсин, андан дагы чыгармачылыкка ийгилик калган куттуктайм. Ошолорду гүлдө саатында колдоп коюңуздар. Калса баркасы колдоп коштоп турабыз. Canım sen beni за этого есть подарок, да? Büyük kıskan yapalım. Ben de mamamla o cümlede çalıyordu. Öz direktör, öz administratör. Kısa пожалуйста. Это намек, поняли, да? Вы должны теперь снимать сторисы. Вы должны теперь фотографировать всех клиентов. Зона 3. Лампочка опер еще. Мама, лампочка, мы тут кармапу чтобы вы всегда были на связи теперь, наверное, да? Тонкий намек. Ой, рахмат, кетем, түшүндүм. Bizim ötken sayın konuk ele bol kalap kemse özüstü salonga delечи. Алар да осы күйөткөн клиент келип бир нерсени төгүп алса да ошону жыйнап жууп үй катары көрөткөн да полотенцаларды даже тазасына чейин карап анткени үй эле да бул мындай карагандачы бул Аселдин үйү, Аселдин жүзү. Биз илгенен мен сынап эле калдык. Эртең менен кетем.